Assalamu alaikum, hurmatli telesiyerciler, haberler vaqti studiyada men Alime Kaybulaeva çalışan ve bugün yayınımızda böyle malumat. Бақчасарайда Ханлар сарайының тарихи көрініші ғайрыдан тікленіле. Балаклавская соқағындaki жоқ квартиралы евде яшаған сәкелер бала мейданның ярысы құрушы шirketінің еліне кечірілгеніне шикет етелер. Қырым Русия ile бірлешмегенінден evvel Германияда қызмет еткен базар билер ресми пропискасыз қалдылар. Бұл видеогер мәлімат біздің yayınımızda. Сабақ мешітінің мерkezінде yüz берген эко-авария бұйық тықынтыларының себебі олды. Бірінші қаза Севастопольская ве Крымских партизан соғақларының чапразында олды. Қаза тахминен 7-ден 20 даққа кечкенде yüz бердім. Нәтижеде Севастопольская соғағында бұйық тықынты пейда олды. ГИБДД шер идаресінде хабер етілгеніне көре зарар көргенлер жоқ. Ве яқын ерде да бір авария. Пролетарская ве Ленина соғақларының чапразында эко четел машинасы урылды. Шатлар айтқанына көре бір машина қырмызы тұз вақтында кетті. Екіншісі есе оңа yol бермеді. Нәтижеде олар урылдылар. İnsanlar bu tıkıntına aylanıp geçmek için 1 saatten ziyade vakit masraf ettiler. Крым Cumhuriyeti'nin başı Сергей Аксенов «Маленькая история большой любви» acı spektaklinin ilk gösteriminde bulundu. Onu imkanları sınırlı olgan ballar taqdim ettiler. Tedbir ijtimai leyha çerçevesinde Kırım'ның Devlet Akademik Muzikal Teatrında olup geçti. Sergey Aksyonov böyle tedbirler geçirilüvüne gerekli destek gösterilmek gerekligini kaydetti. O ende haber etti ki böyle ballarga dersler geçirilüvü için yer nakliye ayrılıvı ve başka yardım meselesi çözülecek. Конечно, надо всем крымским ребятам, у кого такие проблемы, в общем, проблемы по здоровью, конечно, особое внимание уделять и давать возможность для того, чтобы они могли самореализоваться. Для них это поддержка моральная, то есть зачастую больше физическая, значит. И вот знаете, как доброе слово, да, продвигает вперед и дает там новые силы. Бақчасарайда Ханлар сарайының тарихи көрініші ғайрыдан тікленіле, мұнда бұйық реставрацион ве қазаға қаршы ішлер бежерле. Оларның тәфсілетлары ақында невбеті келев хамас. Işçilerinin bir hareketini muzey xadimleri nezaret eteler. Bütün dünyada Kırım Tatar saray mimarcılığının yekenen üminyası muqaytlıqını ve mutixaslılıqını talap ete. Şimdi bu federal maqsadlı programmaga kirgen en büyük obyekttir, onun rekonstruksiyasına ve tamirine umumen 1,5 milyard rubleden ziyade para masraf edilecek. Tamir işlerinin esas kısmı büyük Han Camisinde alıp barıla. Dekabrın sonuna kadar bu obyekt tapşırılmaq gerek edi. Lakin sarayının damı tamirlenuvde этномолог мутихасларның нәтижесі ішлеріні чоққа сүре. Эта древесина, которая лежит сейчас, ее нельзя ни в коем случае оставлять, потому что если оставить хотя бы часть, и даже если часть древесины оставшейся провести гильзование, то есть закрыть ее в металл, да, то это абсолютно не гарантирует того, что не пойдет заражение жучком. Поэтому было принято решение о том, что необходимо снять дополнительное количество балок, которые на сегодняшний день установлены на кровле. Вот. Это, естественно, задерживает работу. Тамир işlerinin keti şatını Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek teftişeti. Ay geçirilgen regional hafta çerçevesinde o iki obyektinin kuruculuğunda ve tamirinde kuratorluk eti. Bu Cuma Cami kuruluvu ve Hanlar Sarayının gayridan tamirlenüvü. Большая просьба, чтобы вот в рамках рабочей группы информировали общественность, да, то есть, да, знаете, руку они держат на пульсе. Вот. Ну и следующую региональную неделю, чтобы мы уже говорили о конечных сроках, то есть о дате, которую бы мы могли бы уже уверить в том, что мы, в принципе, идем вот к завершающему этапу, первого этапа реставрационных работ. Federal maqsadlı programma çerçevesinde saray kompleksinin 16 obyektini gayridan tamir etilmek gerek. Olarının arasında hem de Cenubi binanın baş korpusu. Bu bina üstünde yakın vakitинce asma yani naves yerleştirilecek. Bundan son rekonstruksiya ve tamir işleri başlanacak. В настоящее время подготовлены фундаменты для монтажа стоек этого навеса. Конструкция навеса уже несколько месяцев назад разгружена на одной из баз Бахчисарая, а металлические опоры индивидуального изготовления на этой неделе будут отгружены с завода изготовителей и поставлены нам на территорию Ханского дворца для монтажа.
Шымдылик Лейхасметов весекалар азырлана, қорықнын реберлігі фарси азбарчықны сарып алған сарай диварларны ғайрыдан тіклемекілі оғырашы. Бұ бұтун сарай комплексінің ән ашағы ноқтасыдыр. Оның үшін яғанақлар яғанда мында суф топлана. О темелінің киречіні юва. Бұйық ханлар сарайы дамының тамир ишлері девам еті. Қазаға қаршы чадыр ерлештірілген сон Женюби бинанын реконструкциясы башланacak. Лилия Виджат, Разы Хасенова, Асан Зивадинов, Миллет үшін. Қырым көпірінің құржылары демир-йол үшін керіште 50 метр тоннель қаздылар. Бұақта демир-йол құржылығының генераль мудир муавины Леонид Рыженкин хабар етті. Ойымде қошты ки тоннель янында штольня ерлештірілуі башланды. Бұ ал тоннельден қазайы чықыш оларақ қоланылacak. Тоннель иле берабер Қырым көпірінің башқа демир-йол қысымларында ішлер башланды. Декабрінің соңында мында бірінші модерн иншаатлар келмек керек. Оларны Залиф атлы кереш геме құрыжы завод ясай. Бұ ерде топрақның уст қаты алына ве йол кетені шекілені башланды. Құрыжылық мейданның янында ішшілер үшін 900 ерлік вақта шерчігі құрылды. Бұндан ғайры Қырымға көпірден кечірілмеге ясақ етілген шейлерінің жетвелі белі олды. Бұ силя шу жүмледен травматик силя патладжы шейлер ве атопневматик силя. Бөлі емерні Русияның профиль Назира Максим Соколов имзалады. Ясақ яда сыңыр черчевесіне арби гражданлық яда қызмет силясы, бөбер балончықлары, спортиве, авжылық, түфеклер, пычақлар, кастетлер ве иляхри патладжы шейлер ве бомбалар, радиоактив, шавлелер мен балары, хафлы химик моделер, эмде хафлы бактериялар ве вируслар. Ахмежит шер мемориятның башы Игорь Лукашов крымских партизан соқығында ерлешкен базарда рейд кечірді. Тешкеру кетшатында янғынға қаршы қавсызлық бойынша бір сыра бұзулар тапылды. Игорь Лукашов яқын вақытлары Севастопольскай соқығында ел кеңлештірілі ақта хабар етті. Шу себептен базар қанун бойынша çalışacak. Я думаю, что мы продолжим, приведем это в нормальное состояние, чтобы люди могли ходить по чистому асфальту при нормально расположенных магазинах, не хаотично расположенных точках. Опять же, ситуация с НТО, вот этими палатками, которые разбросаны, непонятно как давали, на зеленых зонах, конечно, недопустимо. Шетел гражданы егіз қыз қардашының паспорты или Қырымны терк етмеге тырышты. Бұл СНГ мемлекетлерінден бірінің ватандашыдыр. Бұақта Қырым Жұмхуреті бойынша сыңырчылар идаресінің матбуат қызметінде хабар еттілер. Тешкеруфден сон белі олды ки 42 яшлы қадын Русияде муддеттен зәдне бұлынғандан ғайра, енді бір қач жылдан берлі кереште яшай. Ама о теслим еткен шетел паспортындаки сурет оның дегіл. Егіз қыз қардашының фото суреті тасвир етілген. О аңлатты ки оның шетел паспортының муддеті соңына келді ве о вақыт егіз қардашы ярдым етті. О ватанға қайтмақтан евел қардашының адына яңы шетел паспорт алды. Ама бұл паспортны алмақ үшін озы фотоға шықты. При прохождении пограничного контроля в многостороннем автомобильном пункте пропуска Джанкой выявлена гражданка одной из стран СНГ, которая при попытке выезда из России предъявила подложный заграничный паспорт. Так, в ходе проверки представленных документов у контролера возникли сомнения по поводу принадлежности заграничного паспорта предъявителю. В настоящее время сотрудниками пограничного управления в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ескі тақталар мақлары чықып қалған бала аттракционлары чеші түрлі ерлештірілген. Бұлар әпсі бір вақтлары бала мейданы еді. Балаклавскай соғағындаки чоқ квартиралы евде яшаған сәкенлер бұл мейданның ярысы құрыжы шіркетінің еліне кечірілгеніне шекет етелер. Мевзуна Айша Шулакова девам ете. Мы могли даже в дождь выходить с детьми гулять, а теперь ни беседки, ни песочницы. Эвелері Буазбарда футбол ве бала мейданлары ерлеші еділер. Шымды есе дамарта экиге бөлінген. Бір тарафта чоқ қатлы эв құрыла, екінші тарафта есе спорт мейдандан қалған шейлер ерлеші. Они хотели вначале стадион забрать. Мы вышли, возмущались, они прекратили, ставили короткий забор. Меньше был забор, не доходя до детской площадки. Теперь вот дня 4 назад они перенесли и удлинили этот забор сюда. Бала мейданы башқа ерге ерлештірілген сонда мартада бір қачкүн ағачлар тәртіпсіз ятты. Олардың тотлымықлары шығып қалған еді. Турниклер бала байрычығы ве қалған чейлер ер үстінде садеже қойылған еді. Сементіле пекетілген жоқ. Біздің телевизион группамызны көрген сон құрыжылар ашықып баларға зарар кетіре білген ағачларны ве демір иншаатларны бозып башладылар. Ескі тақталарны алған сон құрыжылар турниклерні сементіле пекетілмек башладылар.
Репатриантлар үшін құрылған 14 қатлы evде 300-ге якын адам яшай. Олардың елесі балалардыр. Бу мейданның яшы 20-ден зияде. Бу еллар девамында сакинлер мейданны өзлері тамир етіп бака еделер. Нам негде гулять, площадку нашу снесли. Было очень удобно рядышком. Ходим на соседний двор с детками, нас туда не пускают. Говорят, у вас своя площадка. Мы за эту площадку платим деньги, так и говорят они. Мейданның ері дінішірілгені бу биляның ярысыдыр. Ерлі сәкинлер айтқанларына көре құрыжы шіркет тел чекіп, шымты олардың evlerinden келген электроэнергияны кулана. Evde газ кечірілмеген. Onun için электрикнің күчі сәкинлерінің өзлеріне зорнен ете. У нас постоянные скачки напряжения, отключение лифта, и нам ходят по домам, говорят, бойлеры не включайте, экономьте электроэнергию. И вот мы увидели, что проложен провод незаконно, питаются люди электричеством. Как бы надо разобраться в этом всем деле, законно, незаконно. Kurucularının sözlerine göre onların gerekli vesikaları ve elektrik счетчигі бар. Lakin ev sakinleri olar bizden hiç bir vakit anlaşkanlarını yok değiller. Elektroenergiyaga para төлеп kvitansiyaları da yok. Paralar kayda ve kimge ketkenini belli değil. Evnin müderrisi episi sakinin ruhsatını beklep oturmayıp kabel çekmege karar aldı. Крымэнерго не дало. У них нет техобслуживания. Я звонила в Крымэнерго. Kurucu şirketinin vekili aytkanına göre general plan boyunca mında öksüzler için 5 katlı ev kurula. Мы ничего не нарушали. Есть как проект кем была, мы так и поставили запрет. Мы им после заканчивания строительства от себя построим детские площадки. Как там есть на около социального дома площадка. Вот такой площадка у них будет. У нас еще отсюда метро 15 там месте есть, дом еще дальше будет. Он стоит, где экскаватор стоит, вы видите? Дом там будет стоять. А если нам место нужно, что у нас транспорт работает. У них здесь площадка большой будет. Evnin kuruculuğu 2019 sene yeklenecek. Yanı bala meydanı da o zaman yerleştirilecek. Şimdilik adamlarga tek beklemek kala. Ayşe Шулакова, Рамиль Хисматуллин, Миллет үшін. Бақчачылық, бостанчылық ve дача ортақлықлары ердамарталарына ресмилештіре білеклер. 3 yol haritасы бойынша инвентаризация кечірілді. Боқта матбуат конференцияда Қырым Жұмхурет мал, мүлік ve топрақ насибетлер бойынша Назир Анна Нюхина білдірді. Весиқалар тапшырылғанда меселелер пейда олғаны себебінден қанунға бір қач түзетмелер көрсетілді. Шу жүмледен 2019 сене 1 январыға же весиқалар тапшырылуы мүддеті девам етірілді. Қырымда тахминен 850 бақчачылық ортақлық бар. Я тоже хотела бы обратиться ко всем садоводческим товариществам, в частности к председателям и к членам тоже, которые могли бы своих председателей простимулировать, как можно быстрее заняться этим вопросом. То есть что требуется? Там практически все дорожные карты сводятся к одному. Для того, чтобы узаконить весь участок, весь массив садоводческого товарищества, необходимо, во-первых, понимать его площадь. Эта площадь указана в инвентаризации, которую каждый муниципалитет во всех регионах Крыма проводил. И разработать проект межевания территории. То есть МДБ'лі олды ки 2018 сенесі девлетлештірілген мал-мүлк сатылуындан Қырым бюджеті 1 миллиард рублеге артачақ. Умумен алғанда бұл әрекетлер или акимет векілері тахминен 3 миллиард рубле қазанмаға планлаштыралар. По национализированному имуществу у нас план будет такой же, порядка миллиарда рублей, как и вот в этом году был, потому что за счет только АЗС мы могли бы заработать 600 миллионов. Ну и иное имущество, там разноплановое, там эти помещения банковские и так далее. В следующем году вот мы планируем от приватизации имущества порядка 3 миллиардов рублей заработать. Это наш план, мы себе его ставим. Қырым Русия или бірлешмегенінден эвел ярмадада қызмет еткен базар билер ресми пропискасыз қалдылар. Олар эвеллері арби қысымларда прописка етілген еділер. Шымды есе бұл қысымлар Украинада ерлеше. Қырым Жұмхуретінің башы Сергей Аксенов бір сыра чықыш қабулардан сон бұл меселені чезмекні авали етті. В связи с тем, что здесь нет отопления, батарея постоянно холодная, это круглый год, пришлось выходить из положения и купить кондиционер. Дмитрий Барбарош 30 ел девамында авиацияда қызмет етті. Ама бұна бақмадан оның өз квартирасы аляда yok. Украина деварында мескен алмақ үшін неф бетке қойылғаныды. И я, и все остальные получили пенсионное удостоверение, соответственно, с атрибутами, вернее, документов Российской Федерации, которые нам дают определенные там льготы. Так как я уволенный по сокращению штатов, я попадаю в категорию неочередников.
Вот. Я входил в первую двадцаточку. Чухысы Украин арби хызметчилер хызмет эткен бөлүклерде прописка олунган эдилер. 2014 сенеден сон бу акта шатлык эткен эпос весекалар Кырымда жуюлду. Боллернан барысы Александр Хребтович. Шымда онун бутун корандасы бели бір ерде ешағаны таздыклап оламай. Прописка уже не существующая. Даже если поменять фотографию в паспорте, то есть уже ее просто этого адреса не найдут. 2014 сенегеже Кырымда хызмет эткен адамларга оларнын яшаган ерлерине якын ерлешкен арби комиссариат адреси боюнча прописка этилмек акы берилежек. Месяца 3-4, не больше. Потому что тоже это требует тщательной проверки документов. У кого с документами не будет проблем. Кырым Жумхуриет башынын авалесы боюнча бу иш каты незаретте булуначак. Военкоматка муражат этмек үчүн весикалар жедвели буюкде гыл, бундан сон махсус справка берилежек. Онун эле миграцион органларга муражат этип регистрация элде этмек мүмкүн. Отделы по вопросам миграции территориальных органов Министерства внутренних дел будут проводить регистрацию в течение 3 суток и возвращать документы ответственным лицам. Более гражданларга эпос весикаларны ерли комиссариатта кайтарачаклар. Более yolны тек арбилерде гылды, оларнын коранта азалары да кече билелер. Бүгін Кырым Жумхуриеті бойынша Русия февкуледе вазиет назирлігінің баш идаресінде бала ресімлері конкурсында ғалип чыққанларының тантаналы мукафатлануына олып кечті. Конкурс граждан мундафа балаларының көзлері иле деп адланды. Ғалиплерге фахри дипломлар ве кыйметлі бақшышлар эди етілді. Ижади ярышны Русия февкуледе вазиет назирлігінің Кырым бөлгесі ве Кырым Жумхуриетінің тәсил илим ве яшлар назирлігі тешкіл еттілер. Конкурс эпсі Кырым мектеплерінің талебелері арасында кечті. Талебенің яшы ве беди азырлану в дәрежесі чешет еді. Всего в конкурсе поучаствовало более 1000 детей. Практически охвачены были все районы республики. На конкурс в Главное управление поступили лучшие работы. Согласно положению, эти работы были отобраны на местах и представлено порядка 200 работ в Главное управление, из которых комиссии были выбраны победители. Кырымда Курултайның 100 йылығына бағышланған тедбір кечежек. Оның тешкилятчылары олара Кырым ве Инкишаф региональ жемиет тешкилятлары ақсақаллар ве муфтият олажақ. Декабрінің 6-сында саат 6-да Кырым татар театрасында Бутун Кырым татар жематының тешебюсі иле Курултайның 100 йылығына бағышланған тантаналы концерт олып кечежек. Истегенлер эпсі иштирак ете білелер. Эпіңіз, келіңіз, көрсетейік өзіміздің урмет еткен структураларымызға, көрсетейік өзіміздің бірлігіміз. Сізі эпіңізді дәвет етем. Жемат тешкилатлардан адынан бұл концерт керчектен біле бір патриотик концерт olacak. Шымдылық бұл эпсі малюмат саат 21:30-да есе келжек хаберлер информацион программасына Асана Бибулаев иле қачырманыз. Көршмек үзіре сағылықнен қалыныз.